Maya nimo matigari ma hathara ya mwaki uria ututhukire utuku wa gukio muthi uria utheremire na gucina mukawa bushire na kirafu ciothe ire biashara cia Simpsons Makuti. Tukiaraniria na amwe aruti a wira a mukawa ucio marauga mwaki ucio ututhukire riko na watherema narua. Tumo guku ti ugihigite nigugitirwo ndero ni mwe security man ati kwina mwaki kumira ndakora kwina mwaki munene twageria ukihoria ri igwakirema kuratuika umire riko na riko riu ni riria rikoretwo rigicavu andu aingi. Ona thengia ya ngari ya kuhoria mwaki kuma kaunti ya Kiambu kugeria kuhoria mwaki ucio gutire kindu kihonokirio mutino-ini ucio. Ona gutuika mwaki naguo ni unyitire na njira nene ni undu wa makuti maria makoragwo iguru, no thutha wa ndagika nini andu acio bauma haha na mahota kuhoria mwaki na gutuika gutire kindu kioererwo. Gutire mundu uguraririo mutino-ini ucio na kihumo kiaguo gitire kiramenyekana. Ngiribotera Inooro TV, Gitagwo Wangari wa Njoroge.